What's up YouTube, it's your boy Nomas here and I'm back fam with another video. On this video fam, re tlo tswela pele ka di video tsa motho wa Ernest. Di monate thata re tshwere thata ke di video tse di tsheisang. A ke ya go juta. And if you know any favorite TikToker that you want us to react to, you can comment on the comment section below and then I'm gonna check them out. You check. Yeah, thank you Tano Okaritlet. And then when out the Motima Sakilan so I'm sorry or relatex. Or get your driver give a shiman. Or a shiman, and I want to move it. And I'm a young old kiloman because come on. Oh, when one know about that, upon this thing, you want to up at when Nana, how old are you? I am a that is a teenage zero. One of the old they are red. But then I crash. Ya kumrao akono bulen ene mama machangan beke one uyakai ari gian utor taxi wrong kan maraki eto mulela moatlo machangan beka hai oh ene ke bona mo thamfa busa tsa 200 to komrao hante bela tsikena chenchin a ke hanin as khalukrile sasa ne mare sa drongo fitla go nyaga change wena ya komrao le nke ba itsara ngwana na mela ene a patela ngwana go mo abana apara le ditlhako ke ngwana eng wena o perdi crocs mara ngwana a pardi o khona reka di crocs mara palla go rekela ngwana di tlhabo le dai ya e fedi la wa mara kandi mara kini lina ngwana kwa ma la mona ro dlala ka dripa magogo ha to so mo ba tor ke rena di nesere na di neseng e le ngwana kwa mang mike ma kwa ha wa beno wa samtse wana maro ka ro tshwarens bolo ka mkhusina ntaba ana di thoy ngwana ne ka mon re ke la ngwana di thoy e salo munyano o tlala ka di trip ha wa batong yo magogo la ka somo o tloirang wa tshe a ke tshe libitso a ke la la ngwana ka nata ba lena e tla monana ba ngwana a nkhazwi piso yo a wena ke bolela nnete ke re ke handsball ngwana o ka rona ta balena ne o ka re sa nna le mama because o na le chelete ke ntse ke bona ana re ra DNA test o ya ul zamba shno go ipula zera lo tseso ke ra pila ke tsine zera lo tseso ari o ntse o itsa ke la bona ra le tswane ntse o itore ke handsball so ha o tla mo rena ri reng o re ba thaka na go ngwana o tshware keng flu haoena jo haoa ya hai kreya hai batho ba tshware ke di arthritis malwetse a masirazi wena o tla mo ka flu le ngwana o seng wao ya hai wa latelang a o sa wika twist a ke hane ka lo le mona e tla he ish yo ana wana ngwana o kae a ke re o ke rolo mo a ke ro itse ro tshware crutch kan ke o ka re ka re mo checka ke re witsa ro walwala o japo o misitse thosong hai wona ngwana la walwala go munyane o isa ka ngwana thotse ara khani wa lele so wala pisa bana ke metsa ngwana lo nya go thosa wena mwa nke sa lo ya wena thosa go sa o tsipi hai tsama guys ke lunching ne abit Sophie o tla salo di bona ne nna batho ba mo ba mbora yo hai okay, what's your account number? 0060561. Take it easy. Hey man, elo gore go tlhokobetse mama. Ek weet nie bra. Yo, ek weet nie wa batho. Is jy mal? O tsile mala. bana ba school ka itora sipirata ne ka itora sipirata ka mara ke aka ka itora wa ke le sa ke ke boletse le Mr Buthelezi ke boletse le ena so Mr Wetla awa re ke mo founela Samuel kana o botsa bana re pirote ke a ke re utlwane pilo re pirote ke aka ya rutlwa dipilo re o mfa eke
Metse wa gago ka mokgwa important le yaka e le go important. Ai Mr. Lena yena yes. Mr. Buthelezi go butse ka re period e ke yaka ke pena wa o nyoko reno. Mr. Lena wa ropo itse o re tirang ne a ke re letso re bo memora thusana like re exchange di period maybe if ke period high and then after tla yaka ang kopelo re ke nyako re ebe double period cause ke nyako ba root ra utlwana so ra utlwana gore mabane Mr. Buthelezi ra utlwana re okay ka tsene le nna ka itsia cause after mo ke yaka on thalwang ke nyako re ebe double period because mabane le nna ke mo file how fair mister how fair sharp Ariang calling the jokes and send the book attack. Mr. Copela o entlatsa barking. Mago on regating on. I can't wear one regala mago moving. Sharp can go green tea up and news summer body. I can't go rapi coco. Sharp. Ay, Lena, que Mr. Lena moto. We all get to weekend is over leads. Yeah, babe. Lalela baby, ngizokusendela something la nge-PDF baby, isende Capitec because i-PDF ayikho la ne-mall. Good morning, child. Good morning, ma'am. Go take biscuit. Ma'am. Oh, ma'am, mama go office mo le principal like go hire camera pian go no na le mmere go ma jiji so hire camera pian so re tlile mo sekolong pele a re ya high cause ne nna na senya go re na ke latelo for period ya hao so a re go fe di biscuit tse kwetla ka mo go le principal ma'am ka o khopela o no nka tlhobola miss ma'am go bona le school bag se ke sa pere ma'am go la school bag pele ma'am office ma'am ka khopela no nka tlhola miss ma'am tse ding chinga dira ne mara ka khopela o sang go sa miss khopela sang ke sa lo kwa ntle ma'am ka khopela o tshangwana ne bleke betere wena o halana bana ba 5 months wa bona lo papa o tshabile before ba tlo motsa lo mama o mama kena tsang no go botsa mama ke le tsa serious labo chepisi no so dia tura karanto kra tse 2 kalena re kra tse 5 ka ranta yo awa wa ibula ne Leona. Come on, yo, cochale plastic, ahora no es atil, amaya, ya es atil. Acá, ahora sostenía la razón. Gonzalo, ya. No hay beteroid. Mama, Riteng, awa mama kitile wani mara ke senang le namfatse ne ke no go tsa dilo tse fresh. Le samkela tsona ka moke, e le tantsa ka mo mama ka le kae. Riteng mama. Mara mama mama akile haikisa ke tsile wani le tsara ka lunch le fika. Akile mama re aspetele se swane ene re ron ke one, go save maphelo a batho ke it's French le to ke lena ke sawar mama ke bya hao. What's one? I get like one little unamet on a minute into one. I get it's one mama chute or crazy. It's thinking, Jalan sugar, Mama Gamara. Le Kaibana, Le Papa Patena. Hamara Mama Bena Shimitzking, Yamatumar to Moyona. Sitting Mara and Nakulitz and Pilafella.
ke ena le boditseng mara matomoro ra shapo moyeng a ke tla bolelena ne ke bolelena e smotsa e manya maka riteng le kae mama riteng le molong tsenang mama tsenang mama ke khopela beke ya ka le kae mama ka riteng o le tla itshwara mo o ke e sa ita ke gore sa lenisa boimo e bjang ka le side mo riteng mama le kae riteng awa mama ke tlo shota ke mama ko pele e tshwareng shot eo ke tsela e one re feta Jubilee mo le re ya Jubilee hospital ke le sa wala mama le shapo man ke bona khala sa re etele ko Jubilee hospital le shapo ke le japila doa ke mama ke thabile bjang mara bona musical stupida ke le tsa ba ratang Jesus Christ haba mi se metso ba ratang Jesus Christ haba mi se metso maga mara le sa pila ke le bona le thabile shem le mama ke e fella mo tlarena le hawa ke shapo mama bye mama hello mama bela mara matumu ira benta ba ik tla fitlha re la pila ke re ke driver bila ke ba ratang Jesus Christ guys ke latetswe yo bana ba kwa ke shola tsore ke shanna sone ke shannetse ka ene se nang ke metsi kontlene ba re inviteile ba re tlo ira eng difatlho tsa rena o itse re mo ke na le mo business call-ong a ke re bona ke nya gore le di check a ke re ba le re fitlhile hi mantlhalanya standard procedure obviously dijo di snake and then kona ba nthoma ke re la bona gore ba tlosa se makeup bene go tla di step tse ding ke dirile gore di tsamaye ka pele because ke tse dintsi di step tse ke sone ke senya gore vlog e nne e telle a shiwe di a thoma sekhale bana le tlo di bona abo go boditse phof mo ne kutlwa ka re ke ko di heleng yo ngwana se le botlhoko bjang mara shem tsona di a thusa ba thusa gore ba dintse because ya sisi step so sa fela enestan reketse dijo phof and rekela le chili se ke ratang tjo mara bana ba beta ke jela dina matsa ka eno ja di snake tsa hae kwa le like o busy feder ke nna mo ke lebeletse di cracks tsa ka lemang le tsa misat enestan mal phof awa ke nna mola re buile hape ba ntshatsa yo baba a sisi step se la hape baba jo ke nna mola ba mfena ke re la bona fetsa ba ntshatsa and then ba feditse nnuso ntshatsa ba ntshatsa ka engwe phof ba nspraya guys like ke tse dintsi di stepetse but then it's really worth it wa ntlhalanya awa ke nna mola ba mphumula ngwana ko hae ba mphumula ke mmotsa ke re moloma ko ba khopela o mphumule le hona ba ntshatsa wa phof ba ntshatsa hape ke ntene ko botsa ke re wa e bona wa bona tsene ke bolela phof ke nna mola ba nkapesa di goggles nkapesa di goggles mo ke ya ngwana ne kutlwa ka re banong ke fitlhile ko ke yang ba ntsentsha ka mara muchari like ke tsena ntlhalanya ene tsore ke nanne NST fela guys ke staying mo lefatsheng mo le mtlhokomeleng yan la itsore sa ka ke sa lena phof awa o itsore mola ke opela kutlwa batho ba opela ka lefulaka you are ngwana wa lega jo sharp wa ntlhalanya ke tseo phof 6 feet under ntlhalanya a ke tsi ba re nto irang ba re yona ya thusa awa ke nna mola bantshatsa ngwana ra fetsa ne le sa ja wa bona bantshatsa ba feditse shiu a ke re ke le tshepisitse gore ko le bontsha NST ko pele kone ora ka le botsa fine sharpo le tlo mmona NST no mo mafelong mo mathomo next senya go montsha because lena ka leitsi phof awa mo ke ba re file di gift nna le yena bona nna motho ka re ira di boomerang ke mo rutello tsa ka tsheko wa bona phof tjo awa ke rena bale ba bona ke le bontsho re isfatlho sa ka se bjang and then NST shule ha ise le moni pila ke a shue wa tla hape phof asiyana ke re ra rura shapong guys NST. This is the last part of it, fam. Don't forget to comment down your favorite TikToker so that we can react to them.